Eta pai sorority a chuan kar nuam taka ni hlun lo zirlai tharte kolturin heritage ruadania inam dan ngai am ro kon ro ka ti chu advan doi le mai atsan chu heritage hi marine drill instructor fanuni kata kar khat chu reom tin reng an tur nuwa chuan atop nan indiam kamna nung le sa thak tak ti tur chuan anin pos sei na eta pais annual mat wrestling match zirlai tharte chuan mat pit an siap tira hey mi tharte u heritage po intibal tur chuan ain peito khoi mi lo pero ang singa pakhat chuan angai thei ta hok lo mai le dilaw ka that ton che heritage ngai dan ani ta thak lo mai ti chuan an boro chu so sang le me ma in chei du ni bo madras nga hen mi pom ta chade u me ama ke ma ajan kan tu pui te tu te te lan sila kan chani ni ka sha kan tu pui do chuan an ma te lang ya ko tu mi ni kha ma chu chu ren cha ma lai kan do na lai tak na khan kan tak yo tu mi tu ni mi tham du chuan thei to pa chuan ma se heritage chu jumlama chuan hom thuya lai nak na le za aina nei bab lovin zirlai thar chu chira chuan alua zum tim phup satlata ei ro zirlai thar chu di khor khelowa a om malok chuan nei chidang mang ang takalo om ti chuan an nu chuaka chap ro pe cheno pangi ni kha lon nu chim om tak chu chapo takin bit lai taka chuan avakala dilaw chirdu pa chuan apil tani heriti eta pai sorority sister the here shemia lovin and wrestling pit hi lane way to isi pai na chu siama an wrestling pit siam na man kha chung pan te nei tui lon kor om na chung om po ni mai thea an noi tui te chu ron bong chho zeli chu chuan luk te chu atin ni banga chuan a to pa tui che pai na chung chuan a do lo po ni mana kare ki chu chir tam tak na del pui tle tanga chu chuan a del bet thla tle tanga a to chamanga chuan a nu chuan a thi to mai do ni kon ro ka ti chu heriti hian mi thar nun re om takalo siam sakhi ka hola tuk cheu no ma ti zong takani thina shem munin atak sapuma dor ma zong kha chuan